आमकां गांवचें बोर जालो जाय. वी डोंट हॅव एनीथींग इन मायंड बाबा थोडे क्रिकेट मांडे आमी नाय. वी आर कमिंग विथ अ क्लीन मायंड. वॉट हॅज हॅपन हियर इज तेणी ती जे पळय पार्टी प्रेजेंट केल्या इट इज नॉट प्लॅन properly in a professional way. What they have done is last 2 years they figure business copy paste करून ते आमकां दिला बजेट yes it is not done in a professional way. आणि आतां हें करता म्हणटा पास इट अरे बजेट बेसीक पास करून आतां तुमी पेपराचे हातीन बरोवन दितले आनी ती बजेटू देर हॅज टू बी सम प्रोफेशनलिझम इन द फिगर यू आर गिविंग. Otherwise, we also become unprofessional, no? So I think what they have doing is not correct. Finally, budget is passed. No, not that. We have recommended a lot of changes in that. Today, a good name. Hallelujah. Hallelujah. Fernandez. At the last 60 years, more than 60 years, that supper collection was done on auction. And suddenly they are doing it within in-house. On what is the criteria or nobody knows. What is the matter? एक figure and दिला. The income is less than the current year. ग्रामसभेत किती मागणी? आता लास्ट ग्रामसभा हांवें स्पेशली प्रपोजल घायलोलो बिकॉज कोलवा विलेज सेर्नामाती वानेली आनी स्पेशली गांदावली देर इज अ शॉर्टेज ऑफ वॉटर. आतां आमचे जे आउटसायडर स्टेट जे येताय रियल एस्टेट्स बिल्डींग ते विला बांदताय बिल्डिंग्स कोताय आनी मेजरली स्विमींग पूल. आतां आमगे नोडा उदो ना बट पीपल दे आर पासींग देअर प्लॅन्स विथ द स्विमींग पूल एंड द पंचायत वॉज ऑल्सो पासींग. सो आम ते प्रपोजल घायलोलो टू बॅन स्विमींग पूल्स until the water issue is solved. Amka not udang na how you can give swimming pool to outside residents who are coming to Goa. Sabha, we have discussed about very important point madaito about the water scarcity. Amka inga teni resolution move pass kela ki twin villas epade eta inu te 3 units are with teka permittable dipanu mun. So that is the resolution has been taken in today's meeting. Secondly, ani koi vishay hai madaite amgelo budget. The budget is going on, still going on, and they are discussing about minutely point by point, item by item. And I have my own application regarding the sewage. See, we have to communicate the people to take the sewage. Okay. See, we have got a 7.5 MLD sewage plant was installed in Kolwa. But till today, most of the hotel lines, most of the old societies, I mean to say the housing colonies, has not taken this. So I have requested in my application to the Sarpanch to take an affidavit from these people so that they take the sewage and we can regenerate our wells. Slowly we can motivate our villages also. So if we motivate our villagers, they will also join. I understand there are a lot of hardships. In certain areas, the owners are not giving. In certain areas, the sewage has been not yet been done. But slowly we can move towards the, our wells is a potable, can generate fresh water. You mean to say it should be made compulsory? Yes, it should be. It should be. Yeah, slowly we have to educate people. People understand, but they must know. See, tomorrow we are depend on the surrounding dam. If something happen and if the water scarcity is there, this is a one I can say like what I was saying. Through our own well, we can generate after 10 or 6 years. आज ग्राम सभा आसलोली सो आमगे सगळे इश्यू आतां फकत उलयलें ते आमी बजेटाचेरूय उलयलें कितें तेंगे चेंजीस जाल्लोल्यो त्यो सगळ्यो तेम कोण घेयल्याय तेंकां खूंय बजेट लेस करपा जाय आसलोलें खूंय चडोवपा जाय आसलोलें तें केलां पूण कोणें तेमी प्रोपोजान सेकेंड केलें ना. सो एज तेमी आतां प्रोपोज सेकेंड केलें ना म्हणटरी आमकां आनी आतां मनसुनाचें डेव्हलपमेंट वर्क घेवपाक कांय जावपाना. एजंट केली मिटींग एजंट केल्या हय. केन्ना दवरला आतां आमकां अजून डिसायड केलो ना केन्ना दवरपाचें. बरें 3 विलास येवपाचे आनी स्विमींग तेजेर कितें केलां? हय 3 विलाज ते सांगिलां म्हणजे लायक तेंगे डिसिजन घेयलां 3 विलाज आनी अबाव आहाय तेंकां दिवपा न्हू म्हणून स्विमींग पूल. सोपोचेर उदका खातीर प्रॉब्लेम जाला. हय उदका आनी लायटी लागून. सोपोचेर कितें जालें? सोपो कलेक्शन
सोपो कलेक्शन आमी बॉडी डिसिजन घेवन आमी पंचायती दवरलेलो कित्याक जायते कंप्लेन्स येयलोले पयलीं कोण सोप घेयलोलो ते कलेक्शन चड कोताय सो तेका लागून हे पाट आमी बॉडी डिसिजन घेवन आमी तो सोपो आमकां अंडर पंचायत दवरपाक केलो सो लोकांनी कितें सांगलां तेचेर लोकांनी आतां ते आम पंचायतीन दवरले तेजेर ओपोज केला ऑप्शन करून ऑप्शन करूया म्हणून सांगता दुसरी ती रोडाचेर शॉप्स आहा तेजेर कितें डिसिजन घेतलें रोडाचे शॉपां आहाय ती आमी एज पर द हायकोर्टा ऑर्डर प्रमाणे आमी ती मेजलें ओके हय आनी मेजून मागीर ते आमी फायल फॉरवर्ड करतली ऑलरेडी आमी होच सायडीन कवर केला मेजून ती आमी ऑलरेडी फॉरवर्ड केली फायल आतां आमी दुसरे सायडीन कोताय सरपंच नांव कितें ट्रिजा सिल्वा